clear tu te chibai ule weekly round up phun kan no thleng le ta a kan ko shan rong bol na sang sang chanchin ilo clear hawang u Women's Center Punchonga kumsang ni somni batch opening function nei ani January ni som pathum tho chan ni chnu dar khat khan Mizoram Presbyterian Caution Meichia te enkol Women's Center Punchonga puan chui zirna batch rukna le puan ta zirna batch lina opening function man ani a kumsang ni somni chunga training tour te hi puan chuya zirlai somli le puan ta zirlai pariat ani a anvain zirlai somli le pariat ani Kumin sang ni somni batch opening function hi Pilarin Kimi Caution Meiche Inkom Puilian Chairman in Kai Shuayin General Secretary PH Lal Fakmoyin in Melsia Tirna Hun amanga Ludi R Vanel Mangai Puan Chui Zir Tour ne na changin Pathian Fakna Langai Khak ani PR Larin Puyi Women's Center Superintendent in Hostel Rules le in Kai Shuaina te asoya Zirlai Lu Thar te lom na le fuina Pikela Lian Tuangi ex-chairman Inkom Puilian ne na changin ngai khak ani Women's Center hi Mizoram Presbyterian Project poi mo tak ani a meichadin mun har sa le khosak na lama chan pui ngai te choikan na ata na din ani a kumsang ni som paruk achang khan puan chui zir na chan ani a tuna hian mi za somra din puan chui an zir chuak to a kumsang ni som pasari achangin puan ta zir na ti bel ani a mi som paria din puan ta hlotling takin an zir chuak to ani Women's Center ra zir chuak te enge mozat hi mani ke dingin chung ko ibel ber ani meka midang zirtir chonga dorsiam te po anombok chuti lain mi nwaya puan thui le puan ta thok mek chanem tak anombok mission rongbol na sang lo ngai kha ila nikum kum sang ni som pakwa chunga mission field sang ring thar nei dan hetiang hi ani Arunachal and Assam Mission Field East za som ko pariat Arunachal and Assam Mission North za som ruk Arunachal and Assam Mission West za pani Assam za somni pani Barak zani panga Delhi somkwa pariat Jharkhand zathum somruk pasari Karbi Anglong zani somli pakhat Homission North zani somli paruk Homission South za pariat Kolkata sangkha zani somriat pathum Lucknow za somnga pariat Nepal za somruk pani Odisha za somkwa Patna za sompali Siliguri za somsari pali Tripura sangkha zanga somruk pathum Masi sangati sangthum za sari som pani ni in anvain sangkwa zani le pathum anni Odisha Mission Field January ni som pani Pathianni khan adawa biala no pang pani le puitling pariat lali swazui turin anin pe Arunachal and Assam Mission Field West January ni Rukhan Maduri Pathar biala puitling pani le no pang pathum lali swazui turin anin pe a January ni som pani khan Trizino biala puitling pani le no pang pakhat lali swazui turin anin pe a January ni som pakhat khan laimekuru bial thar chu field secretary Reverend Arlarin sangan ahonga tundin muna mission field huam chunga bial nga omto ani Sino department sang rongbol na chanchin ilo ngai kha ang u KGP General Conference sangni somni serchi panei tura thupui filna syam shei be chan la thim song Senate choir te na ansak chu January ni som pathum sangni somni thochan ni zan khan Pathianni na lanin tlangzar ani kumsang ni somni KGP General Conference thupui filna syam shei be chan la hi LP ma puya phwa ani a phwa tu LP ma puya hian la enge moza ta lo phwa tu a chungzi nga chuan KGP General Conference sangni som pariata chuang ring tu chong China te po alo tel to ani filna syam shei la isna quarantine sa in music video an siama January ni som pathum sangni somni zandar ya le achan ve khan choir cabin Senate Conference Center a chongchain Pathianni na lanin tlangzar ani a Central KGP YouTube channel la enthaya da chwa ngal ani Social Front January ni som zirtob ni khan Senate Rescue Home Director thar Reverend Lalian Moya Patsaw Installation Program Senate Rescue Home Chapel man ani a program hi Executive Secretary Reverend Kelarin Moya in charge Social Front in Akai Shwaya Social Front Coordinator Pu Arlal Nuntuang ne na changin Director thar tur chanchin ngai khak ani a Senate Rescue Home Social Worker Puke Siam Chungan report pe a Chairman in Installation na hun amanga
Reverend Dr. R. Vanal Kluanga committee member in Chongchai Sakna Hun Mangin Reverend Lian Moya Patsong ne na changin to soy ngai khak ani bok MSSU January ni som pasari achang ni som pakwa chung hian Pulen Biala Sunday School Tier 2 training nei puin MSSU Assistant Coordinator Upalal Chalunaral Tele MSSU Trainer Upalal Chwan Omate Ankala Voin Pathianni hian bial chung kaushan shanga hun an mangalang zanin khoma Upalal Chalunaral te in fanau enkol chungchang thucha asoyang January ni som pariat in rinni khan si phirveng lai kaushana Sunday School Tier 2 training nei puin MSSU Assistant Coordinator Tlangwal HK Mingthan Zwalale MSSU Trainer te Upa Bilal Munliana Bethlem Venglai le Upa Silal Biaksanga Zemabok North te Ankala Zan Inkoma Upa Bilal Munliana MSSU Trainer in Fanau Enkol Chungchang Thucha Asoy Worship January ni som pali achang ni som pasari chung khan Kachar Karot Biala Music Training nei puyin Pusi Zirlian Thanga Instructor le Lalthar Moyate Ankal Trust January ni som panga achang ni som pasari chung khan Kolasib Landless Boy puyin upa kelarem ruata OA akal Simbial January ni kwa ni nga ni khan kumsang ni som ni a ama saberatan sim working committee an chua Simbial chung mission rongbol na chule poimo shang an clear how ani Synod Mission Board in kumsang ni som ni atana missionary transfer and posting asyama o mission south changin mi som ni son chwani in mi som ni pariat dalu anni a tundin muna ho mission south missionaries ani somli paruk an ommeka hengba ka hian masi sangati evangelist somni paruk an ombok Synod Relief Fund pek ani tun na ya har sana shang nei de ne na hetiang hian Synod Relief Fund pek ani si phir khwa dam lomi pakhat ne na cheng sangriat le chiatlang mar venga vandoi na tok chung ko pakhat ne na cheng sing khatte pek anni December sangni som pakwa chunga Synod Relief Fund achanga chomdo na pek dan hetiang hi ani inkang chung ko pakhat ne na cheng sing khat le damlo re theizwa chung ko pariat ne na cheng singa sangriat te pek anni a December sangni som pakwa chunga semra zongjong hi cheng sing ruk le sangriat ani nikum sangni som pakwa April achanga December chungin chimbiala damlo mi har sa tele chanpui ngai te ne na Synod Relief Fund achangin cheng noi thum sing thum sangni zanga sem chwa to ani tuna chuan Synod puipa te program lo ngai thla ila Reverend Ardal Changliana moderator program January ni somni pakhata service board meeting a chu anga January ni somni pania OM an chu anga January ni somni pathuma changani somni pasari chung hian Silchara Barak Area Committee le kachar tlangram to in hun amangang Reverend Lian Mingthanga Sailo Senior Executive Secretary Program January ni som pali achangani som paruk chung khan Silchara PCA Executive Committee meeting in Akala January ni somni pakhata service board meeting a chu anga January ni somni pania OM an chu ang Reverend B Sang Thanga Executive Secretary Program January ni som pariat le ni som pakwa hian FGNCC Councillor den da nge le campaign turin sampaya akala January ni som ni pakhata service board meeting a chu ang January ni som ni pania OM an chu anga January ni som ni pathuma campus ministry committee meeting a chu ang January ni som ni palia archive committee meeting a chu anga January ni som ni pali achang ni som ni paruk chungin Zemabok BLKGP conference aman puyang Reverend Kellerin Moy Executive Secretary Program January ni som ni education BEC a chu anga January ni som ni pakhata service board meeting a chu anga January ni som ni pania OM man chu anga January ni som ni pathuma PES cell committee meeting a chu anga chumi nuwa January ni som ni palia Silchara Barak area meeting turin akalanga January ni som ni pangale ni som ni paruk chungin tuikwal BLKGP conference aman puyang Katizong khatun chumata na weekly round upon kan man thei chu ani e